Kardok Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita. Mahamaya Mohila Morcha tum pencil Dharampuralong free health check-up game Kibipon. Chitini Painkora Kithomarni Pini Mahamaya constituency along BJP district Mohila Morcha tum pen pin Khatponsi Mahamaya Mohila Morcha tum pencil Dharampur Jorterona Rongalong Arni CF Harman free health check-up game Kibipon. District Mohila Morcha member Hebali Intipi pen Pachini pon Kidam Tangarni pen Soarlo Atum Kachisong pon 33% reservation bill Parliament along Chipa Pas ponelo Labang Soarlo bill Parliament along ke pas Ning Chiparong Ponsi District Mohila Morcha pen kapen khada tengsi Mahamaya Mohila Morcha pen matha pon pen rong group arlo soarlo atum hospital along si kachilangdam un atum aphan matha ponsi aki joy pen free health check-up camp se kelang aphan bipondo lapen Prime Minister Narendra Modi aphan Mahamaya Mohila Morcha ahin pen kachoro pajer pondo Dorsing terang SW pen Pachini pon District Mohila Morcha lapen Mahamaya Mohila Morcha kapen khatateng pen Siltharampur Jorterona rongalong free health check-up camp ki bipon along nilitum Dokmoka MPH Doctor Kasang Pangchopi lapen Dr. Dibastri Das atuma hin pensi labang so free health check-up camp ki bipon along kiso atuma phan langpon lo Lapen Tokmoka MPH team ahin pensi misen pen labangso free health check-up camp ke pachun pon chialong chirap chitodun lo free health check-up camp ki bi ponalong kachetong dun Dr. Kasang Pangchopi Sir MN HO Dr. Dibasri Das MO District Mohila Morcha member Hevali Intipi Rebecca Intipi Vice Chairperson Dokmoka Municipal Board Jason Teron HE Dorsing Terang SW Longsing Lekhe NMA Bubul Bluyang MPW Binay Gupta MPW Santos Yugir MPW Lapen Mahamaya Mohila Morcha of Chirabdun Si Ing Sam Jinpen Free Health Check-up Game Pachon Ponlo News Text Report Karbi Anglong News Samilangso inghana phulelong kibiponji Sainik School apothak radapen KAC KSD atum chingki chingwaipon Pinichi tini phaingkora ke thomani lakha kripli korkanthi constituency ke parlo langloksu lems asa hemalong samilangso lapen langloksu adak inghana phule puwa dimalong Sainik School kibiponji aphan central government lapen KAC pen Sikdanglo bontala bangso Sainik School kikim kerangji adim alongli aduya hoi alam kike dokok pena jok rongrat lapen KAC atum chingrom si chingki chingwaipon labangso kaching waipon amayelo KAC chairman Raju Tiso lapen chingthong ronghang farming society along mai phulapen kongchun bang lapen KAC president central committee mirjeng kroatum chetongdun Lason si bangso mailong ongdung manping kidukitik kiriya tumta chitongdun. Lason si bangso mailong chinthong ronghang farming society amaipu harsing kramsa pensi mai charipon lapen kong chunbang Robinson rong pipensi mai ke phalam thi thanpon. Mailong kicheng si sarthi tok biarong karatum pensi lamthi arjubonlo. Inut pen inuraphan bonta sarthi tok biarong karke Sainik School ki BG abangke chidonun hekthi pusi anutinta lamthi chipaklangpon atheke sarthi tok biarong atum kachutiki bom ari rajai anta Sainik School ki kimji pualongsi parlopipon aluputa chithandu nilitum jatkori biponri pupe bontame sarthi tok biarong aradalong leke parlopen alongka prek adimle bidam pulote nilitum thangta kipiudunji akenangta awi pusi sarthi tok biarong karatumpen chithanpo Samilang supen longba moniti Karbi Anglong News Rongagora Lems LTD along Ningka Nesegamai Kangnipon. Soching Thenta constituency ka parlo Rongagora Lems LTD large size multi-purpose cooperative society Ningka Neseka Parman Maing Nipon. Bangso Maelong Kethanpon driving license, pan card, longli pata lapen. Benge konata Lems along Silampon Pupusi Thanpachinipo.
lapen labang so mayelo nang kachatong dun aluhia manpen aki hai Tarjan Hansi Senior Inspector Auditor Cooperative Sangpi Miri Thangsan Senior Inspector Auditor Cooperative Akihai Bimantaro Secretary Rongagora Lems Akihai Bidiaram Singnar Chairman Akihai Ken Singh Tiso Vice Chairman Lapen Bangkep Members Atum Chitongdut Lapen Bangso Mai Kacharipon Akihai Bidiaram Singnar Pen Mai Charipon Si Mesian Pen Mai Pachun Pon Rong Mawi Pen Jona Singh Tiso Karbi Anglong News Society AGM along ni fan isi observer chetong ni fan office pen nang toilo ni dadak aron bang lo to dap ke bang la pena ke dak notice ki pi apor la pena ron teng sila dak pini chetong lo la pena s 2007 as per law teng sila dak society da sila so ni le as a observer pe la ke ni li pro la ke complete satisfactory result asi ni hin pen bang ke lansi pu konsot jasa pini la so maya phutha ge thini tham to ma pia phutha se la so kapang ni mai kapang ni pon ma la ke non at present long jitu in the all India basis sila dak computerization shop tamne li tum dak apir the pen stame anutin bank on si dak shareholder doma latum long ko ana string doma kopi pia culture si dak claim boma kopi pia business si claim ka dok ka be sitame how delhi dok bang sitanang lang unpo lapen ali ke long ya nangi pigi do pusita non bang ke hala dak pen si nang pipo nangi pipo style tum direct long pom nane yang bong dolang ka velo kilong ni an bale apen la bang long vegi pu li tum pun e li tum phan sia guideline de hola so guideline li tum follow nai hola so follow lo te la through banking system as per banking law ateng lo te non bang ke dak pen sita be di phuda dam nang ne lo na hopta dam nang ne lo penia pan card aadhar card driving license birth certificate la pen cheng lok long le pota ka dok ka be sita li tum di phu dam si paisa chu khorol dam nai pa ka ma belo dak society pen si claim that po pen la so society pen pima account le khuli dam no mane SBI le di pule include ta dak sing pulong po aposa dak joma po aposa ta hoda pothai po hola so ke pothai pot mo isi interest dak society phanang pi hola bang stame ile tum dak society a share member tum dan sin kan si pen si calculate audited la so along pen si tum se thak po la ka do gabe alam sitame pini la dak ta than te kang no apena sun thak thak si ka pek alem snong sitame akapek tum sita than lo ni sita than bom pon bom lo ko anma ili tum la ke pangcho dun thek ili tum adak participation dun thek hala bang ke aphi mo apor si ili tum hani than po bang bang ga towar nang piet lo bang so towar long ili tum dam dun lang ma dun delo ma mante apang towar son sing han la son si dam lo no lan de Jalim be a hinpen education in church em Richard Tok be a pan kirap kachahan. Lason se lakhain ko retro. Duar bagri constituency ke paro dolamara chekso mohiram be rong maker Jalim be a chor jilena teron pi a hemdo na tumpen. Duar bagri constituency MEC mate education in church em Richard Tok be a pan. Hem soi hum bak nang pivek thapasi tuning report. Lasonsi jalim be hin pen perang ke tum karju hot nang ka chathandun ke kedam tang ningkan ke thoman lo PMAY je hem so men pen documents ka chu jok dun satame long dun de pen lang kopia porlo ni la pen nili tum ke duk thek tik an satame nang lang le la pen ke long tanga tum si long le thot ti lasinona dihu ke education in charge em Richard Tok be phan chuning rilo hem soi hum bak nang pivek thapasi mekri bu prupen ka choningri pedopot tangte phirang ke thing no kaning jelam the arju ponsna duar bagri pendor sing tongbi Karbi Anglong News জালিম আপোনাৰ গাঁওখন নাম গামখৰ নাম আমাৰ মহিৰাম দি ঠিক আছে আপোনালোকৰ যে আপোনাৰ ঘৰৰ অৱস্থাটো মই চাইছিলোঁ এটা আপোনালোকৰ যে চৰকাৰৰ পৰা এতিয়া PMAY ঘৰ আপোনাৰ পাইছিলে নেকি পোৱা নাই 2 বছৰমান ধৰি হৈ গ'ল ডকুমেণ্ট দিয়ক বোলে ডকুমেণ্ট গোটেই দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া এই মাহত আহিব কওঁতে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই আচ্ছা আপোনাৰ ডকুমেণ্ট দিয়াটো কেই মাহত হ'ব কেইবছৰ হ'ব 2 বছৰমান হৈ গ'ল 2 বছৰমান হ'ল আপোনাৰ ডকুমেণ্ট দিয়া আপোনাৰ নামত পৰা দিছে আমাৰ নামত কিন্তু আপোনাৰ ঘৰটো পোৱা নাই
ঠিক আছে আপোনালোকে এতিয়া কি আপোনাৰ লগত দুৱাৰ বাগৰিৰ লগত আপোনাৰ এডুকেশ্যন EM তেখেতক আপোনাক কি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছে আমি অনুৰোধ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ যদি আমাৰ এডুকেশ্যন EM যদি কিবা সহায় কৰে তেনেহ'লে ঘৰ এখন দিবলৈ মানে মোৰ দিব নেকি বোলে অনুৰোধ কৰিছোঁ এতিয়া মোৰ একদম বহুত দুখীয়া আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থাটো আপোনালোকে দেখিলে এতিয়া চাই যাওক ঘৰৰ অৱস্থা নাই সেইকাৰণে ঘৰটো আহিব কওঁতে মোৰ বহুত আনন্দ হৈছিল তথাপি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই গতিকে এডুকেশ্যন EM যদি আমাক সহায় কৰে তেনেহ'লে মোৰ বহুত মনটো ভাল হ'লে ইলেকশ্যন সময়তো আপোনাৰ এতিয়া চৰকাৰতে এতিয়া হৈছিলে নে বেলেগত পাৰ্টিৰ লগত থাকিছিলে নাই বেলেগ পাৰ্টি নাই আপোনাৰ BJP লগত থাকি আছে BJP চৰকাৰৰ লগতে আমি ভোটো দিলোঁ ঠিক আছে Chitini phaingka rake thomani lakha khreiner ke blombajong MEC constituency ke palo kang ara rongalong kang ar village managing committee pen Karbi Anglong along airport ki biji apothak rada maipi pedopon airport along longle hem phuwe ka tuma phansi longle compensation atangka pinyang jipu mayalong chiparai pon Karbi Anglong arlo EC pen EC thedung kacheng thorason nangle tanglo 4 lane pen chenglok ONGC solar project Asamala Atawar pen non airport sidami saiki claim ke pangcheng jia phan sarkar pen chisik pon bomno laposana pora hot halapu krong plia tawar alam kialong sidami judune plengune ason benla lapen pinangan asai ke claim ponalong ki longli kidun bekatuma bangke longli atangka kachelong dunde atum tame do pikla Lasinon airport along bangki longle hempo atuma phansi pibek nang ji pusi non pen ke hang pedopon lapen labang so sai prabjin pen ke pichun ponji aphan KAC atum pen chingki chingwai pedopon bom wait again mistake that lang ke Kedang tang ni litum la gosa ciklo tari impor engineer ni litum foundation de 11 foundation de litum ibon lo talon kon bangso kinon kini September 23 lo ciklo jonang bom dak esonsoni alam the development ado esonsoni alam the naik lang bangso kangararong along non airport ke bang airfield ka doji aso putha ka bang si lam kimi nang ledo tum ke long bang ke lalo non la by September ang bong dak foundation nang let pupusi ni letung airport authority ahin pen bang itu asur pen mana bacilo asila bang jongsi non September ang bong jongsi dak foundation nang let pupulu tempe kenang sot bang lalo council authority tu mahin apen dak bang si radapan ison soni alam the bang ke chengwai rapsar doek nang ji kusini letum dak rong rat pen dak committee kan ke council authority tu mancuni lasto lokot dak nilitumta right tichini pina kaposi nilitumta laso nungle phelang pondel loklo dang te laso free and transparency laso compensation apun hak maso rehabilitation apun hak resettlement apun hak bangke dak araratum kemanga tengken bangke atun wek nai apen bangso puthak bangke prabjin pen council authority tu nangken wainang Kekroidunde polam kali airport authority tu malam kekroidunde pukali bate airport ke bang ada kekroidunde polam kali kekroidun pamelo lagi ke accept pun pamelo tapi dah ni tu dak song krok ke song hong klam ben ke bang song krok hele ke ota song tu manda dak ni tu malong nang serap nulo dak ex video satu nulo dak ni nang serap nulo labang so lung le long labang so kang ararong hawar long airport ke bang ke ado kita ni sedong sarlo uthe Prabjin pen resettlement rehabilitation apana bangke nangceng wai serak nang po council authority tu la pen airport authority pen compensation kupi manang ke PG hala bangke hitung ta aron cicini aek cicini pena kosi hala soteng pen par bigha hisab kon se nang ki ma koson na kupi mala bangke hala soteng pen itu hal nang pacini serak nang po sini itu bangso amit pen bangso press meet pen si pacini